ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азо раҳмат ки шумо бо мо ҳастед. имрӯз боша дӯстони азиз, мо дача омадагем. камтар хостем дар триза бошувем, уборка кунем амидарини хонара. ҳар дафъа ман авлиёи сусунша ишон медодам, дарини хонара ишон намедодам, азбаски мо дар иҷа зиндагӣ намекунем. хонода паласоша ҷамъ кагием, зимистоно ҷамъ мекунем, баъд бо тоистоно меоем, бо уборка мекунем, бо палас маласша медозем. хеле намахел дӯстони азиз, чизи лишне мо ам дача давардагӣ бондагием, чизое ки стариян дар кор нестан. хаем дача барои ки дар дача ҳеҷ кас зиндагӣ намекуна, хел вардагӣ бондагием. хай барои дачара соза дӯстони азиз, беранда кат дорем. анам халози дар тризора бинем чӣ хел ҷазиран, борон задагиам алоича шидагиай. анам дар тризорак мешӯем дӯстони азиз, камтарак уборка мекунем, пардоша шуштаема. имрӯз фақат дар тризаша мешӯем. баъд бо насиб боша палас маласша ки дохтам, бо ман ба шумо видеока нишон медам. чӣ хеле ки диден, аллакай мо дар тризара шуштем. камтаракам хел видео камай дача. инҷа бо баллон овардагием, инҷа ҳамаи баллонода галшон ондагием дӯстони азиз. аллакай бассейна сахкан об беяд овора бинен сардам беяд ҷазиран. хай намахел дӯстони азиз, бо мо бошен то ахири видеора. тризои паси хонай шакидем, ҳамара тозакем, веранчам шакидем. бо чӣ хеле ки бишаки бо тозагӣ дигай дӯстони азиз. ҳач хеле ки гуфтам мо чизе ки дар кор несте дар ами дача варда бондагием. гази плитавора мо истифода ҳам намебарем, фақат дегдончада вақте дар ами дача бошем, фақат дар дегдонча корбор монай, авқот кунем, чизе кунем дар дегдонча. ана дӯстони азиз, ин рӯзи дигар аст. камтарак самбуса мекунем, ба мо камтар гӯшти резакагию фарш дар кора, пиёз харакай ҳамаи мо шумо медонем дӯстони азиз. ман просто хостам хамирашда обай намак як дона тухм дӯстони азиз дар хамири ами самбуса. як варақи ҳамаи мо шумо медонем. хеле пиёз реза кунам, қади хушру майда мекунем пиёзора. бо ма тайёрша ба шумо нишон медам. дар тайёрашқа чи мирч дора, намак дора, зира дора дӯстони азиз дарами даранаш. фақат ман хел камкамша хостам нишонтам, барои бисёр вақта мегира. инҷа золошалакай тайёр шидагианам хел мебаремшон дӯстони азиз. камтар чӣ хеле ки шита намедонам варақи меоя намеоян. хай и кори сарости маяк хай барои хидмонай мешавад, чӣ хеле биёя фарқ надора. галомат мия варақи мия беварақи мия фарқ надора дӯстони азиз. кори сарости ман тез тез саростима кардем, дига намедонам чӣ хеле миёма бошам. ханам хел дар дарани ҳар як зувалвамон як қошчуқи пир мерезем. хай печондан шакаме мо шумо медонем, ҳар кас дар намуд мепечонем. асос печондан данам хел хамирша баҷиқи сокш намеброинам. хел серавно хак меброя сокша, хайне ки бои амхел меган состарай дӯстони азиз. хелда сокш бисёр меброя, хелда ка қана мебромадай барои мо хел кадем. хай пой меҳрубон хоҳарони азиз, то ахири видеора бо мо бошен, дастгирӣ кунен. касоне дар канали ман нав меҳмон мешавад, ман обуна шавен, лайкро фаромӯш накунен. хайнам хел зарди тухмро мешакем, дар духовка мебонем. камтар хамир беяд шитат чоп омад,
با فکرم که ورقی نمیآیند. خمیر کمتر داخل دیگه. خیلی نمیخواد دوستان عزیز. خیلی که گفتم ورقی نیومدن. خیلی میشه و کار سرستونه هم خیلی یکی مزش عجیب بود با مزه به تعریف. دوستان عزیز در اینجا باشد ما آبید تیار میکنیم. برای ما چی در کاره؟ امروز ما چی میکنیم؟ کدوچه قطی بایم جان بریان با ما گوشت در کاره، بایم جان در کاره، کدو در کاره، سبزی در کاره، پیاز در کاره، کارتوشکا در کاره، کپوست در کاره دوستان عزیز و قرنفری بالگرسکی، نمک، روغن، کم ترک مرچ، بولیون برای با مزه شیدنش. در دیگ معلقه روغن ریختیم، گوشت رو تف میتیم خوش رو با نمک. بعد پیاز رو هم رو میکنیم. بعد پیاز تمت هم رو کده یک جا. بعد همش رو هم خیلی قبط به قبط میچینیم. بعد با همش رو تف میتیم تا رو میکنیم دوستان عزیز. حتی آخری ویدیو را حتما با ما باشین تماشا کنین چه خیلی میومه باشد یا اوقاتی با مزه ما.
дар инҷа боша дӯстони азиз, ба мо як бакалоб даркорай, як дона тухм даркорай, намак даркорай, золай пилмен гирифтесем, аллакай пилмен немуда, фарш, пиёзам хел чизо даркорай, мирч зира барои ба мазза шиданаш дӯстони азиз. Ма тайёранам хел мехелам, тунук мекунам, майда майда мебарем, тайёр мекунем дӯстони азиз. Дар морозилник мебонем, ях кунад дар пакетҳо мегирем. Ки дар кор кишид, тайёр мекунем.